State Institute of Panchayat and Rural Development pen Assam Police Special Branch hin pen patir piponsi kedamtang jangmini pioneer kepen Diphu Arboretum cum Craft Center along nini apharman orientation training on skill development of youth for sustainable self-employment amai padoponlo. Nini apharman kapaman pon bangso amayalong piniki jurani alohi sarpuaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kachetong donalong EM Amar Singh Tiso EM Pradip Rongpi Bendanglok MLA MAC atum chetong donrenti. Bangso hud kachetong dun non hedjong sorkar pen mon samalam don kachetok ar losong do anaphan non kebangji jangmini phai kre pho arni Assam CM Sarma kebanga hud ke do anatumaphan CKP ponsi lak priya check abang pi pajir pon popusi mayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon pinia bangke narutum phan training na pi pohla bek ek non lak khia tangka lak ke narutum non 15 ni na dua kedas ke ban ke lak ke tangana dom fa check ng people fixed deposit bangso tangka bangki nangli tuma phanang ki PG alam ave bonta Assam CM Sarma pen Union Home Minister Amit Shah atum chingwai chingsaisi ari ka chirung ok chumprana song do anaphan amethang kereng abar sai phan pinangji pusi bangso tangka nangli tum longpon poputa ningje ponthu kedas song phan apang ke Ipiya lama be sita nona chief minister nili kaida dun kripo kachingwai chingsai lo latumwan pinangi pusi Amit Shah ke hai benchingwai lo Amit Shah ke hai benchingwai si singkin da bolo Amit Shah ke hai benchingwai lo lasi Amit Shah bang si pulo je pinang latumwan kereng awal sai pinangi lasi lasong tenggan si ningkan ini api latum peace agreement kuri da phi lamdon che toga da phi NDP tum bange ninka ninya lekai la so pisi tangka lak phi taka komane abang phu amit hanga king pen kacharjap ji aphan jongjong pen beha ke claim ja ning ke hanga bang do pulote sarkar hin pen phan trokner cap kapajok pen tangka keram pipon popusi CM Ronghang pen ningje ponthu soita soita lokone hone jendro sarkar aro rai sarkar lo anti sukti kora loge loge dekhara koloka ekalin sahajo one time system nijor bhui nije jog karone fix budget 4 lakh taka সরকারে আৰু ইয়াৰ আগতেও তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা ব্যক্তিগত কিবা বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ 80% লোন উইদাউট তেওঁলোকে বেংকত এই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ আজি আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে অৰ্গেনাইজ কৰিছে সেইকাৰণে মই আহি তেখেতসকলক কৈছোঁ গাড়ী ফাৰ্ম কৰক পল্ট্ৰি ফাৰ্ম কৰক ফিচাৰী কৰক এনেধৰণৰ কৰিলে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যি অফিচাৰ যিটো কৰিব লাগে News report Karbi Anglong Live